Layo kem arngut ye ki bedon keti ban show eu driver taksi ha kendai lat. Hadin kejing bud dien kejong kiseng bahalang bat ki driver taksi kejing sha show jeng ki arngut ki driver taksi ha kendai lat. Haba keren cikilat pathai khobor u presiden ke HNYF u bables dekat uloong ban keliang ki pulit ki layo kem ye arngut ki basho eu samla khasi ha kendai lat. Ye kini ula keren hadin bakasing HNYF bat kesenjuk ki nongnya taksi ke lay kendu USP ke East Khasi Hills District. Haba ya day bak kejing bamdan CCTV na kaliang ke HNYF kala aipori ki bor badai pet bakin penbiang lem kumta kin long maki ki CCTV. Ula bu kejing keli babalai ke CCTV ka lip bat ula ong babun benai ke klem long na du usnem arjar khatsan. HNF tentang sini don lebih kesenjuk menyata sih sorban hak sormo. Apalagi kejing jaga berjam ini polis tengah mana so armut nak besi begini sila ini ba kejing sak so bala silor bat kli kalapat kana mensau di nakaliang kejing mengesen lengkap bagi ini driver taksi yang ini bengidon hilawan itu untuk USP Metakasini USP East Khasi Hills sebagai USP Jomka City bagi lakali balai kerja kita nomor bang kami ini tip 24 hours polis kita masuk balik ke duty tinggal akli balai kerja balai pemela bantem ngadu menin ba postan ke baja di nagaliang USP ulah patai uang ba pensioning mela bantem menin nomor bagi balai duty yang tu pihak dia ngadu nako kerja situ syarut kan joy dia kepor baja uang ba pulut joki gidon syati sharum dan ini kita kerja di nagaliang kejungi ngila kelipat lale belum ta di nagaliang USP East Khasi Hills sebagai USP City uang bang lak yokem armut bila yokem mata ara itu berhenti itu Punjabi bak itu pi way na pedang juki di Bihari dan nagaliang kejungi tolong bila asmu tenat ni kata kejungi yo tristom jeng kulit banyak oke kita ke anut mentar bila dan apa tiga kulit ini di Punjabi juga ayo oke di nagaliang kejungi ungkasan ni hapailat di police department ru bagan ya syahmat bani aipor di police department kuma bane kabadan kam kanang kam susu iktu di gunda iktu di nong penyap brio nang bet di ginong itu gidi sisa di bala adai ba kasarkar gadi banle nak matenge sisa nak for misngo ba wei no susnong jongga jaj brio wei do snam de bandani kicing i hado kani kajing chathambor halaga jongkari nak for tina kalian jogi ngin up ya kata ka jingpat po jong SP wang 100% sispa lakular ini SP wang bang ngin kembel itu tema wang hapai po ini nama wang bagarang dan menta kuning ngimla ban likem nama barang dan turu kandram lang dan gitingan lang po TV lang dan so ini ki bobon ki wang ki brio sini ki pala man kem re angut ki layo man kem ndai ki ba kat mga jinga thu jingini mutan si samut asan mut ki brio ki badan ki ban le gani ka kam min di arngut lai okem tes salaingut mungkin mangit ski mar begini gibre bikile amdai dak man shule dak kiti amgai dak tuga selang kumukam ji bagan pat ya kedul dak kami Krisnam atau mangit dak di sedang dak lihat ti ko wai pat ke pas nguling ngo kalong ba balik ke CCTV gele ngilakli no SP menta ngilakli no SP city balik CCTV gele wong na mentala bun benai pun long ke CCTV nado arza kasan nakadaw tragedi gede gede naga mau dulu teka kan mo disno ni try gadon try marba don boong ba kini taksi last tu ya aba yang hakasai aba dan ki passenger ki ba bat bakir ki habiyak di yang begini ki Punjabi ki wan nadin ki ada hot ki iPhone hado ba untuk driver taksi langsung tulut skuti shu iPhone ha di try galapan mi nang ta laban don ki jukili na yang driver balik ki iPhone hindi kam tay ka sami kata jadi ya ki ibor kita kita jorong kini kita tang Punjabi lagi kan mo jingtip mantan gini ki ang ba way na pedang kita don di Bihari samyut kita ngi iPhone sarkar tang si banai mo naga kam pentri kami CCTV dai ki mung pentri kam nak mengipat mo ilong CCTV nak mengiseng malang panwat si gunda panwat itu di mapen ibora kari bagajat bendri uci ti mut
lada kamla man mintanan nan minti ni CCTV timut isa pa ba la len ai pek man chwa apa ba sinem gi balik kan no klur kita pul berpenyang man penyak di signal light yang ni kita pul mentam nan show dan mentamat so CCTV dan nagaleu ji tang shi banai lada amla man le kata dia ni salong CCTV no ni sen hala Kita pelani Indo ya po SP ni. Ini buat jubah alor dengan CCTV terekam. SP wong ba kidan ki fuse ki bedekut. Ha, wong hena belum kali. Ngadan buat nanya kali kidan ki bus ko apa ki laki dia. Tibut laki dia kila do ring fuse mu sakut wang ta. Ngadan lep laj hiang rupi menta nong naik wat raya kadau. Abuat ame kadau. Belum me dekat ke bol dan dekat ke सरकार pemuluk yang kami kami ini kadang-kadang kita jam dalam CCTV kami ada kayu dalam kami bangin yami yarukan niru dalam kami banyak persyak dan banyak poi SP ni banyak poi gajingnya ini tayang ini sekarang dalam CCTV ka terekam dai kai tang step mana aku pakai mikir dekat jungi sau baje men step kidang kia keburut tang mensyut ni apa mio tang bakin ya keren kimi kepar mio ala dekat di namarkannya berapa kali di gajing feel jom ke सरकार dan bu yang kata safety hamtam yang jagan review jungi ki paradok para senam jungi hi ladam CCTV mata betul so drop ne ha mendai via for PB dah kamnya kidon kidon ngamla man kena don baklo wat ki mobile wat ki phone nya tar cepat menta mlong man cakap sedin namar ma inong tu tinakali ang police department ko pergi berduna Kibriu. Kalau di masuk yurai, ngap dapat menjelaskan sekretari zona kesenjuk kena sisa tak usah. Seperti lihat sektor kerja jam menit ni. Menit jadi kalau beli mau. Haji sana kalian jangan orang abang dia. Di aku orang masih sepuluh tam. Tapi poi phone tak tu menit para lebar menit PB. Yang polis besar. Di poi phone di par berkedur. Jadi pun para lebar sini misal. Masa syok di baras ni akhir lah. Kuntahi beran nak kalian kejong kenong kamu jok senjuk. Tinggal kontak ini, tinggal kata lewat meja ini lah ini nilai segel. Tinggal kena segel angtu. Kita bi ya bun para barang tu nang bukti keruan ladan. Sembalang profil sembalang kidan. Nang tu nilai sport sarap. Benar saya tengah tu. Haji sisa nadu. Kebaca nadu mana nadu pun kejan ni sisa. Ilabu kedan lain. Karena sisni kipulit kimla ban kem gini kibriyo kimla ban kem gini kibriyo nak kalian jongi kesenjuk kayak kesenjam ke begin sim kalong ba ya kini kala aja minum syak ban kamai aksok juni hasolong siki juga ini apa tu dari sutanat mentana hari begini ke macam SP itu ba harmut layak ban kem isu pan por ai por sini bentang ini ban kam kalian jongi itu oh tanya appreciate harus layak ban kem ini scam ru berangsa sekolah lengut sawut itu ribuman ini scam ini iya ki ko alam pat behiru kalian kulit suki kumne maka mulai kalian bolong 14 mana gajah ke kena aksi jung itu mesti perlu patang sudah dapat sudah papila lapan sen iya rekomenden mengikan polis apa sadar police station dengan kiong am di prosedur dengan formality kumne dan kalian jung ini rapimun pila benar yang sudah arut pilakan ingin skam masak bentar kasong di kulit kini berengkam tina kalian ngajungi kaseng senjuk pinong tadi sarap kapsar minum song kriti ini ai buat dia ngimpat hun tangane arut pikam kat pa pimpat kami dua kami gini berpat minum song kriti minum saya song dak bala da kasor kafir ya si kumur pensenjor an bentar kini bakem arut tina kalian ngajungi ngap mensi kaseng insimik sejang pokoksan nak jadi debar ke sini. Markani ke berapor, kami ke siang ke Bandung. Dari bun siang ke debar jadi susah nyam kini. Jika lagi ke por mentah. Nadu ba, nadu kini beman, kini kelajar di mana suatu. Bagi driver taksi jungiru, kidan ke ikhtiar. Akin melangkah salang. Kamu ngitrain nampak kamu ke bah, kamu ke bakang santam ke melangkah salang. Di mana suatu ikhtiar ngiru dalam kasong ikhtiar, halai ibuan balik di sini. Nonton menin. Mereka orang ikut yang tu ngin stu sasu kebaja langgar balong ubriu jungi hari na jong udon hok man kamai bat
Kalau ru, kejeng jam ni baru beri tu ni, unsya sakti ke beri kenapa? Minum air lah, hindi ban pedek lah karniu. Ini ke jing syok dai ke dai na ka. Ayo ke margut ke bung jitu, SP mentat, bung jitu SP. Bila katarung ini buat dia. Sangat kira maki di harga Punjabi, wave harga hari. Kalau kejeng tu, jom, kalau ia kini di YouTube ada. YouTube tu victims kan, Ini syok ke dai dekat jar dan dekat. kejeng tu, orang kejeng tu, kalau kejeng tu, kalau ia kini di YouTube ada. Ini iba, kira penendam tiap penensal. Jadi kalau bos besar hai kan, ngap banyak cerita mesti ngap rak tiap penensal ti. Ini kita berapa? Ini mana benar ambil lagi kita berapa? Ladan checking, ladan ini ladan laptang ni. Tari dia nak berpedang dengan dia. Tinggal sedang ni cakap sorkar tadi benda kini gejat beri. Kini gejat beri pisau teli, pisau bangi dengan teli. Dia bentip ru, beri gejat beri kasih ru. Kini gejat beri belum teli. Ni iba nagiliang kinongnya taksi kila persya ban khang ban kamay mentas ni hatuk nagaliang kaseng pisu hukum no hala kani. Nakaliang kasunjuk jungi. Tingin pat sim ni kesenjam ban khang. Mar hot kejing kun di kedai kejungi. Bat giru beman, bat kulit unek baru kam. Kapeng. Rengim ko bat bakipat bakin sa pudung kan. Ti ini sesuatu ban syakri kipat bak ti. Rengim ko kipat bakin sa pudung kana skul. Kensan mo lada di kebenta si sabun ni kata kebenta di si singin ai por ki kena mi ki pakin pas kusu gitu ibarat dong penong dengan mansu sesor kan kumen bangin si dia pak sini pak senjata dia along kes kakta ki pat ba ki nung sok dong kinjan jaro ki lesen do sorang kam lami bener kawan pa de pasuk si ni kali su isi kensa kumeta ide ti telun kan kebenta pat lada sorka kam le desi kan sapui ke por desi lada kam le ngapa sini ngapa nya desi lada lak penong de kali kelentin Ker jing mensam syak ni ka ahli jing syak kan ker mensam. Ini kalau kayak gitu kentu jeng kia ke pada kini ni ba. Nanti yang diberi kini hak jepit ke jawa ti pertama kaki keluar di iba. Labuan setengah tu kalau tu. Mak dengan so tambahi sini beri munu beri bolang suspicious ni tak apa kalau apply apa checking no. Kan norak sepesan tu. Ya.